फ्रेंड्स ए वीडियो रे आम पढ़िया चाहिदा को प्रभावित करता उत्पादन समूह बा व्हिच फैक्टर अफेक्टेड द डिमांड्स कौन द्रव्य क्रय विक्रय करिया कौ कौ उपादान सहायक होता है बा चाहिदा बढ़ाऊँच बा कमाऊँच तो कौ कौ उपादान आम साहय कर विषय पढ़िया। तो चाहिदा कहले आम एक निर्दिष्ट दाम एक निर्दिष्ट समय जो परिमाण द्रव्य क्रय विक्रय कराए ताको आम चाहिदा कहुए। तो एक निर्दिष्ट दाम एक निर्दिष्ट समय जो परिमाण द्रव्य क्रय विक्रय कराए कौन जाए चाहिदा कहुए। नेक्स्ट वीडियो रे हम चाहिदार डेफिनेशन चाहिदा विषय आलोचना कर। तो ये विषय आम कौन करिया चाहिदा को प्रभावित करता उत्पादन समूह व्याख्या करिया कौ कौ उपादान चाहिदा को प्रभावित करोचे माने चाहिदा को बढ़ाई पारे बा कमाई दे पारे बा स्थिर रखी पारे। तो प्रथम है उपभोक्तांकर आय। उपभोक्तांक आय ताले प्रथम जिनस है कौन द्रव्यर क्रय करिया मुख्यतः किए करता है उपभोक्तांकर आय निर्भर करता है। यदि उपभोक्ता का आय बढ़ी जाए बा द्रव्य दर स्थिर रही उपभोक्ता आय बढ़े तो सीटा कौन से अधिक उपभोग करती कौन उपभोक्तांकर आय बढ़ले चाहिदा बढ़ी थाए। यदि उपभोक्ता आय ह्रास पाँच ताले कौन चाहिदा ह्रास पाई थाए। तेणुक द्रव्यर दर जे स्थिर रही उपभोक्ता आय परिवर्तन है चाहिदा परिवर्तन होता है। आय बढ़िले उपभोक्ता आय बढ़िले चाहिदा वृद्धि पाई थाए उपभोक्ता आय ह्रास पाइले चाहिदा ह्रास पाई थाए। कि समस्त क्षेत्र में सूत्र कार्य करे ना समस्त द्रव्य क्षेत्र में यह प्रभावित करें ना। जमीती आमर अति आवश्यक द्रव्य क्षेत्र में उपभोक्ता आय बढ़ने सी अधिक उपभोग करपारती ना। जमी उदाहरण स्वरूप हूँ मेडिसिन यदि उपभोक्ता आवश्यकता न थाए आय बढ़ी जाए से द्रव्य उपभोग करेंगे ना। तेणु सी समस्त द्रव्य क्षेत्र में यह सूत्र कार्य करे ना। उपभोक्ता आय वृद्धि पाइले चाहिदा वृद्धि पाई थाए और उपभोक्ता आय ह्रास पाइले चाहिदा ह्रास पाई थाए। द्वितीय है कौन द्रव्यर दर। अन्य उपादान स्थिर रही यदि कौन द्रव्य दर वृद्धि पाइले तो साधारण केस रे साधारण चाहिदा क्षेत्र में देखा साधारण द्रव्य क्षेत्र में यदि अन्य उपादान स्थिर रही कि द्रव्य दर वृद्धि पाए तो चाहिदा ह्रास पाई थाए द्रव्य दर ह्रास पाइले चाहिदा वृद्धि पाई थाए। यह चाहिदा क्षेत्र में देखा जाए यह साधारण द्रव्य क्षेत्र देखा जाए कि समस्त द्रव्य क्षेत्र में चाहिदार दर उपर निर्भर करे नहीं। केवल द्रव्य दर बढ़िले उपभोक्ता चाहिदा ह्रास पाई थाए द्रव्य दर ह्रास पाइले चाहिदा वृद्धि पाई थाए। एमती आम उदाहरण नहीं पारिया यदि आलू रेट ह्रास पाँच तो आम अधिक द्रव्य उपभोग करके अधिक उपभोग करुँच अधिक द्रव्य क्रय करके अधिक द्रव्य उपभोग कर चाहिदाटा कौन हो वृद्धि पाँच। यदि आम आयटा ह्रास पाई आम से अनुसार कौन कर चाहिदार द्रव्य दर ह्रास पाई तो आम अधिक उपभोग कर द्रव्य दर वृद्धि पाँच आम कौन कर कम उपभोग कर। से उपभोक्ता यदि आय यदि वृद्धि पाइला ताले कौन हम चाहिदा वृद्धि पाइब उपभोक्ता आय ह्रास पाइले चाहिदा ह्रास पाइब। से द्रव्य दर स्थिर रही द्रव्य दर यदि स्थिर रही रहा समस्त द्रव्य क्षेत्र सूत्र कार्यकारी करे ना। द्रव्य दर यदि वृद्धि पाँच चाहिदा ह्रास पाँच द्रव्य दर ह्रास पाइला चाहिदा वृद्धि पाँच। सपोज मन करें 10 टंकार गोटे द्रव्य क्रय कर द्रव्यर दाम 10 टଙ୍କା अच्छी आम 10 टଙ୍କା देखिए क्रय करूँ से द्रव्य दर ह्रास पाई के 8 टଙ୍କା होगला। तो बर्तमान आम से 10 टଙ୍କା खर्च कले आम कौन अधिक परिमाण द्रव्य मिल जाए तेनाली चाहिदा वृद्धि पाई जाऊँगी। यदि द्रव्य दर वृद्धि पाई जाऊँगी चाहिदा कौन ह्रास पाँच ताले उपभोक्ता द्रव्य दर स्थिर परिवर्तन होची कौन चाहिदा परिवर्तन होची। तुलना कला संपर्कित द्रव्यर दर बा स्थानापन्न द्रव्यर दर। अन्य समस्त उपादान यदि स्थिर रही यदि स्थानापन्न द्रव्य दर रे परिवर्तन होची चाहिदा परिवर्तन होता है। जमीती चाहा और कॉफी ये दुईटी है स्थानापन्न द्रव्य। चार रेट स्थिर रही कॉफीर यदि रेट परिवर्तन है तो चाहिदार चाहार डिमांड परिवर्तन होता है। से भाई कॉफीर रेट स्थिर रही चार दर परिवर्तन है कॉफीर चाहिदार परिवर्तन होता है। कॉफीर रेट वृद्धि पाइला चाहार डिमांड वृद्धि पाइब कॉफीर दर ह्रास पाइला तो चार
डिमांडटा ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମ କଫି ରେଟ୍ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା, ସପୋଜ୍ ମନେ କରାଯାଉ କଫିର ରେଟ୍ ହେଲା କେତେ 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଚା'ର ରେଟ୍ ହେଲା 5 ଟଙ୍କା। ଆମ ଚା'ର ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା 8 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଯଦି କଫିର ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା କ'ଣ କରିବେ, ଚାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଫିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ କଫି ଉପଭୋଗ। ଜଳବାୟୁରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆମର ଶୀତ ଦିନରେ ବା ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ଆସିଲେ ଆମର କ'ଣ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ରେନିକୋଟ୍, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସୁଇଟର, ମଫଲର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୀତ ଉପକରଣ ବସ୍ତୁ ବା ପୋଷାକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇଲେ ତ ଋତୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉଛି ବା ସିଜନରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ତ ସମର ସିଜନ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସମର ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଟର ଡ୍ରେସେସ୍ର ଡିମାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସମର ଡ୍ରେସେସ୍ର ବା ସମର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ପୋଷାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସିଜନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମର ସିଜନ୍ ପଳେଇଲା, ରେନି ସିଜନ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା, ତ ରେନି ସିଜନ୍ ଆମର ଛତା ଦରକାର, ରେନିକୋଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ରହିଛି ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରୁଚି ଓ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଠି କ'ଣ କହିଲା ରୁଚି ଓ ଅଭ୍ୟାସ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିରାମିଷ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିରାମିଷର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ସେ ନିରାମିଷର ରୁଚି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଯଦି ସେ ଆମିଷ ଖାଇଲେ ତ ଆମିଷର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଥାଏ ଆଉ ନିରାମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଥାଏ। ତେଣୁକରି ରୁଚି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଚାହିଦାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧର ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଯାଉଛି ମଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଆମର ଅଛି। ଯଦି ଆମ ମଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ତା'ର ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯଦି ମଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ରୁଚି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେନି ଅଦର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରୁଚି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ସରକାର ନୀତି, ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ସରକାର ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ନୀତି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଗୋଟେ ଆମେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଫିସ୍କାଲ ପଲିସିରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଇନକମ୍ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ ପକେଇକି ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ ସେ ଇନକମ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ କହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କରୁଛି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନକମ୍ କରୁଛି କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି କରିଥାଏ, ଆମର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ହେଲା ନନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିଯିବ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିଲେ ଚାହିଦାଟା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇଦେଲା ତା ଚାହିଦା କ'ଣ ହେବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କମିଯିବ, ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କଲେ ବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଧିକ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଇନକମ୍ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ଇନକମ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛେ ଅଧିକ କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଉପଭୋକ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚାହିଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଗତ ଉପାଦାନ ସମୂହ।